Kei te titiro tētahi hui mātauranga puoro, ki te hāwina tikana o te puoro me te korikori, tai rā anō ki ngā tikana puoro a te Māori hei marau mātauranga. Hanei a pōtaka Maipi. Paki, kani, waiata, korikori, akona, nei rā ngā whakaputanga o te puoro. How to research the children's culture, look at the games from different parts of the world, and how to bring those games back to the classroom so that the children start building their own musical culture as well. Ka rūmene atu ngā mātanga puoro o te ao ki te whare wānanga o Waikato i tēnei wiki, he tuatahitanga tēnei momo hui puoro ki Aotearoa nei. Te huihuinga o ngā kairangahau, ngā pauako, ngā kaiako o te ao puoro me te waiata, i ahu mai, ko te nuinga i ahu mai i tā wāhi. Ko te whakapai e tā mea na ngā tikanga toi, puoro hoki e te kāwanatanga, ko te whakahoki a tēnei huhuinga, he hiki e nei tikanga hei whakapakari i te mātauranga. Yes, it is not an arts-friendly environment, but we have very strong, passionate people who find ways to exist on the margins and make things happen for our New Zealand kids. Ko te mana aroha te kai kouwhau Māori i roto i ngā matapakinga. Ko te mea nui, ko te marautanga o te puoro i roto i te mātauranga o Aotearoa, he nui ngā pūkenga ki te whakaako i ngā tamariki Māori i roto i ngā kura. Mā te mōhio ki ngā tikanga o ngā tamariki kapua wai rātau. I think it's very, very important to honor the diversity of the students in the class, to honor the languages they speak, the different traditions, the different way of contacting with each other. I think it's very important to honor that in the class. Tui a ngā mātauranga, hei whiti o rae. Pōtaka Maipi, te karere.